danas napokon smo malo se maknuli od onih svih drift evenata, željave pa poljuda. Imamo nešto drugačije danas ovdje, kao što vidite, nova trojka G20 linija iz 2021. godine. Nešto se tu dogodilo, to je od mog prijatelja, inače nemam ja još za takav, još malo, možda kupim od njega jednog taj auto, ko zna, vi ga maše iza kamere, da. Uglavnom, prijatelj imao je u komadu lip spoiler i sad vidite ostali su samo ova dva, lijevo i desno. A zašto? Išao je još jedan ovako niže po sredini i ništa, izletila mu je neka životinjica, divlja, možda i domaća, i odvalio je. Tako da kod kuće je on već unaprijed skinuo taj prednji, srednji, a mi ćemo sad skinuti ova dva jer idemo lagani sad unboxing pokazati što je zapravo kupljeno umjesto toga. Malo neki izdržljiviji, malo bolji, malo kvalitetniji i plus može se atestirati. Pokazat ću vam. Ali ajmo samo još jedan krug oko auta napraviti da se malo divimo ovoj trojici. Evo i odmah pretpostavljate čiji je lip spoiler od Maxton dizajna. Get Maxtonized. Ono što Maxton priušti svojim kupcima, a to je uvijek dobije se knjigica koja služi kao dokumentacija za atest ovakvih branika, tako da budete legalni na cesti. Kad je prijatelj rekao da traži drugi lip spoiler, rekao sam može, ali samo ako je uvjet da bude legalan na cesti, jer na mom kanalu ništa nema nelegalno. Pa nema! Uglavnom, ajmo ga pokazati kako izgleda. Pogledajte iz bližeg. Preko njega je trenutno folija, dok ga ne ugradimo. Naljepnicu je prijatelj izrazio da skinemo, može i ostavi, ko zna. Vodilice gdje treba ubušiti rupe koje se ubušuje onda prilagođavaju s branikom, jel? Ćemo to. Došlo je tu još nekoliko dijelova, a to je šarafići. Knjižicu ćemo sačuvati. Idemo prvo sad skinuti stare lipove. Daj mi 3 minute. Calentura pura, chula, te prende el fueguito, el disco en la tula. Le explote la pista, nunca te quita, tú me castigas. Party, después para el after party, nuestros labios Bacardi, te vuelve super nati, ey. Vamos para el party, guayando todo el tiempo. I evo ga, prošle su 33 minute, kako sam i rekao. Rekao si 3. To si ti krivo čuo, ja sam rekao 33 minute. I idemo sad na drugi. Još 33. Još 3 minute. Prije montiranja malo ćemo to i počistiti. Inače uvijek ima ona ljepljiva traka koja ide na branik. A i tak da bude ljepše, da se prione ljepše, da nema mrvica. I to bi ovako nešto trebalo izgledat. Ja sam od ispod prislonio gdje treba ići. Evo ga. Čekaj, jel to tak treba ići ili? A imaš pravo, čekaj. Ja manji. Ha, hvala. Pa ne, čekićem ili? A da, čekić ovaj. Da ti objasnim. Evo imamo ove original BMW-ove plastične nastavke.
Ja kad sam izbušio borerom šesticom u branik i spoiler, ovaj ulazi od ispod i on ga zategne. Kad gužnem do kraja gore, ovo se raširi i zategne. A čekićem naravno samo udaram to, ne bojte se bojati. Ok, auto je siguran. Auto je siguran, vozač nije. I to je to. 33 minute posla. I koliko je veća razlika kad se ovo promijenilo. Znači bilo je ova mrcina dole što strši. Mislim, ko voli, svako ima svoje ukuse. Kolega je u početku mu se sviđalo, kasnije nije. Kad iskužio da može zapet svuda, a može i s ovim. Nemoj nikad parkirati unaprijed, uvijek parkiraju rikverc. I sad idemo skinuti ove sve držače i pik trake i spustiti auto s dizalice, pa da vidimo kako izgleda finish proizvod. Taman lijepo paše, spoiler čist, auto prljav, pa je došlo do izražaja još bolje. To volim. Ja sam zadovoljan. Nakon što smo ugradili ovaj lip spoiler i kako sam spomenuo, spoiler crven auto zamazan, moram pokazati prijatelju, a i vama kako ja perem svoj auto. Znači, prije svakog pranja, prvo je felge na red. Koristim Sonax Beast i ovu Uber mekanu četkicu koja ne ostavlja tragove na felgi. Prvo idu felge, a onda ide aktivna pjena i insect remover po autu. Mislim, pratite što radim. Ova četka može skroz duboko ući tamo do kraja felge i ne oštećuje felgu. Volim tako malo razmazati, još malo pošpricati i onda idem na drugu. Pa na treću, pa na četvrtu. Break it down, yeah, you know what I mean. Yeah, make it go up and down scene. Rocker that we drink is better than the lean. Flow's got you feeling like a fiend. In the fire in the belly, yeah, lips full of steam. Vibe is mental, know what I mean. Eyes look at me. Aktivna pjena se inače koristi dok je auto još suh, tako da što bolje digne ovu staru prljavštinu i obavezno kad je suh, jer nikad ne želite da prljavštinu vučete zajedno sa sredstvima za čišćenje i onda šmirglate auto doslovno. Evo pogledajte, treba kojih 5 minuta da aktivna pjena digne prljavštinu i da skapa dole, a u tom vremenu ja ću vratiti nazad ovaj nastavak i sa toplom vodom ću napraviti šampon. Koristim od Meguiarsa za njegov auto ovaj Wash and Wax. Za svoj auto ne koristim ovaj zato što ima keramičku zaštitu, imam neki Nanotech, drugačije neke šampone. Svu ovu aktivnu pjenu sa mini washom i nakon toga ide nanošenje šampona. Pa eto, dotad idemo saprati auto. Una muñequita pero no es un juguete. I evo ga, nakon što smo saprali, kreće sa ovom krpom nanošenje šampona. Ja ga uvijek nanosim ovako u istim potezima, nikad nemojte kružno nanositi. I naravno uvijek krenem prvo od krova prema dole. Vibe is meant, you know what I mean. Eyes looking mean, you know what I mean. Handle the flow, you know what I mean. Yeah, nobody's looking keen. Nisam mogao dopustiti da prijatelj s zamazanim autom ode van.
A ja obožavam prat aute i to traje inače i duže i sa još više preparata i unutra i vani. Pa ajde još da mu i gume namažem. Koristim poseban ovaj Durable Tire Gel i ovaj aplikator. Nije sjaj crni, nego je mat crni. Mislio sam da ću završiti, ali ne mogu da ode i dalje. Uglavnom Koch Chemie All Round Quick Shine koristi se nakon pranja auta i nakon brisanja. To se premaže, malo se pošprica i krpom se onda utrlja i briše. Jel da? A? Ćeš tebe? A? Dođi. Čekaj. Ovo vam je Quick Fang 2, jel da? I evo ga, ajmo pogledat jedan izazov, spust od moje kuće, kako će izgledat lip spoiler, koliko će biti visoko ili nisko. Ma da, ide to, ide. Skoro. Bravo. Pozdrav. Hvala svima što ste gledali i vidimo se uskoro.